Sura 19. Merijema. Objavljena u Meki. 98 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kaf, ha, ja, ain, sad. Kaf, ha, ja, ain, sad. Zikru rahmeti rabbika abdahu Zakarija. Kazivanje o milosti gospodara tvoga prema robu njegovu Zekerijavu. إذ نادى ربه نداء خفيا. Kad je on gospodara svoga tiho zovnuo. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. I rekao: Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam ti, gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja. Zato mi pokloni od sebe sina. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. Da naslijedi mene i porodicu Jakubovu i učini, gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan. يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. O Zekerija, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi. Ime će mu Jahja biti. Nikome prije njega to ime nismo htjeli dati. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Gospodaru moj, reče on, kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Eto tako, reče, gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Gospodaru moj, reče, daj mi neki znak. Znak će ti biti to što 3 noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje, hvalite ga ujutro i navečer. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. O Jahja, prihvati knjigu odlučno
a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا I nježnost, i čednost, i čestit je bio. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا I roditeljima svojima bio je dobar i nije bio trzak i nepristojan. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا I spomeni u knjizi Merjemu kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا I jedan zastor da se od njih zakloni uzela. Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا Utječem se milostivom od tebe, ako se njega bojiš, uzviknu ona. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا A ja sam upravo izaslanik gospodara tvoga, reče on, da ti poklonim dječaka čista. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا Kako ću imati dječaka, reče ona, kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا To je tako, reče on. Gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko. I zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti naše, tako je unaprijed određeno.